У програмі участвували діти з одделення Цицибан, предшколської установи Бамби зо Скули, потім школяри з музичної школи і школяри основної школи Petro Kuzmjak. Sala bola polna so s radosnými deťmi, ktorí s nescrpením čakali príchod Žida Mraza. Mesna zajednica už veći roky organizuje, ja точно ani не znam, odkedy som tu, ta še organizuje, a bolo i skorej, bolo takođe u vymenjenim programu. Eto, teraz zadnji roky tak sme organizovali, že u Domu kultúry oni nam pomahaju, ustupia salu. Mi povoláme ovodarcoch, povoláme školu, pa djeci, ktorí môžu tu, muzična sekcija je tu, najmlađi djeci zo vodi, starši, zo perša, druga klasa tu bude, eto tako, oni da poviem to bar, že oni sami za sebe napravia, a mi tu idem da organizujeme toto všetko. Po zakončenju programi, u kotrej všetci uživali, Žido Mraz povinčoval prisutnim na ihodzaci šveta, potim še so svojima patuljkami strpezljivo fotografoval so s decmi, a darunki oprez Doma kultúry dzeljeli jeho pomocniki. Toho roku podzeljeni 160 pakeciki.